ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 31 март президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барои мулоқоту музокироти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон иштирок дар тантанаҳои идонаи Наврӯзи байналмилалӣ ва дигар чорабиниҳои муштарак ба шаҳри Хуҷанди вилояти Соғд ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Хуҷанд меҳмони воломақомро ба нишони накӯҳамсоягӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. خوش آمدید مهمانانی عالی قدر به تاجیکستانی بهشتاسای ما. السلام علیکم عزیز قدرلو اولو میماندار وقتلو جالداش قطری. ای میمان کاش geldiniz. Dostluktan haber kelet Emomali Rahmon Sadir Japarov bu kelişiniz. Tacik menen Kırgız bir tuğan birikken hazır asman astında eşiğimiz açık jürüğümüz ken intimak menen önöktöştüdür. Navruzatan mübarek mehmanani Ali Kadir. Navruzindir kutub olsun. Hürmetu meymandar. شهر تاجیکستان
Совет Нургожевич, приветствую вас, ревные студенты. Еще раз поздравляю вас с международным праздником Навруз. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Сегодня еще раз мы вместе запустим очень исторический проект реализации Касакиш, соединяющий Таджикистан с Кыргызстаном для нашего народа, для нашей страны и очень важный. Еще раз добро пожаловать, приветствую вас. И погода приветствую вас. Спасибо, Иван Шарипович. Я очень рад и благодарен за теплый прием, за теплое приветствие. Сегодня исторический день. Мы уже заканчиваем демаркацию между нашими странами. Вот слава Аллаху, мы все уже мирным путем закончили. Самое главное – это. Спасибо еще раз. سویاکمی مرد ملاقات دو جانبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادق جاپارov که با سفر کاری به شهر خوجند تشریف آوردند برگزار گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان مهمانی والا مقام را خیر مقدم گفته او را با جشن بین‌المللی نوروز تبریک نمودند و تاکید داشتند که واخوری‌های امروزه با نظر داشت مسائل‌های بررسی شونده اهمیت خاص دارد. هر دو راهبر هم فکر بودند که امضای پروتکل درباره تبادل تصدیقنامه‌های شرطنامه درباره سرحد دولتی و افتتاح خط انتقال برق 500 کیلوولتی داتکا خوجند لایحه کاسه‌هزاری بین تاجیکستان و قرقیزستان رویدادهای تاریخی میباشند. ضمن مذاکرات سران دو دولت وضع و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان را همه‌جانبه بررسی کرده. اوید به دایره توسعه مسائل‌های مربوط به رشد و تحکیم مناسبت‌های نیکو همسایگی دو کشور تبادل افکار نمودند.
сарони давлатҳо таҳкими муколамаи сиёсии дуҷониба дар ҳама сатҳҳо ва такон бахшидан ба рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодиро бо таваҷҷӯҳ ба афзун намудани ҳаҷми гардиши мол мутобиқ ба иқтидори мавҷудаи ду кишвар ба мақсад мувофиқ донистанд. Дар робита ба ин аҳамияти андешидани тадбирҳои муштарак оид ба рушди инфраструктураи назди сарҳадӣ аз ҷумла марказҳои нақлиётӣ ва ифтитоҳи гузаргоҳҳои нави сарҳадӣ бо мақсади тавсеяи имконоти пешбурди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ таъкид гардид. Бартараф намудани монеаҳои мавҷуда ва содагардонидани расмиёти убури сарҳад, рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои сармагузорӣ, обу энергетика ва кишоварзӣ, инчунин дар бахши корпораtsияи саноатӣ муҳим дониста шуд. Дар ин замина ба фаъол кардани кори сохторҳои байниҳукуматӣ оид ба баррасии тамоми маҷмӯи муносибатҳои дуҷониба таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуда, масъалаи дар ояндаи наздик баргузор намудани ҷаласаи нахустини шӯрои байниҳукуматӣ дар сатҳи сарвазирон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Қобили зикр аст, ки қарор дар бораи таъсиси ин шӯро зимни мулоқоту музокироти сатҳи баланд дар Бишкек дар доираи сафари давлатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қирғизистон қабул карда шуд. Ҷонибҳо ҳамчунин ба таҳкими равобити фарҳангиву гуманитарӣ ба хусус дар соҳаҳои илму маориф, фарҳанг, сайёҳӣ ва варзиш таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Ҳамчунин оид ба идомаи ҳамоҳангсозии мавқеъҳои ду кишвар дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии табодули афкор сурат гирифт. Музокирот дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва дар рӯҳияи созанда баргузор шуд. баъд аз анҷоми мулоқоти хосаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон, маросими имзои санади таърихӣ, протоколи мубодилаи тасдиқномаҳои шартнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, инчунин ду созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи таъмини дастрасӣ ба объектҳои хоҷагии об ва энергетикӣ ва дар бораи сохтмон ва истифодабарии роҳҳои мошингард, ободонӣ ва истифодаи чорроҳаи мошингард баргузор гардид. Баъди табодули протоколи мубодилаи тасдиқномаҳо, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба таври фосилавӣ хати интиқоли барқи 500 киловолтаи датка соғдро, ки дар доираи татбиқи лоиҳаи Каса ҳазор сохта шудааст, мавриди истифода қарор доданд. Протокол подписывает его превосходительство президент. В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта «Каса-1000» в Республике Таджикистан и в Кыргызской Республике. Также в августе 2025 года ожидается завершение строительных работ в Исламской Республике Пакистан. Общая стоимость всего проекта составляет более 1,2 миллиарда долларов США. В то же время строительство в таджикской и кыргызской части проекта составило около 544 миллионов долларов США, что составляет 45,3% от общей стоимости всего проекта. Проект «Каса-1000» финансируется Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком развития, Министерством иностранных дел, Содружеством наций и развития Великобритании и Агентством США по международному развитию. В рамках данного проекта будет построено 1387 километров линий, 2 конверторные станции для передачи 1300 мегаватт электроэнергии. Зеленая электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан, в Афганистан и в Исламскую республику Пакистан. В рамках реализации проекта «Каса-1000» были построены новые энергетические объекты. Завершено строительство ЛЭП-500 киловольт от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Сукт-500 в Таджикистане протяженностью около 480 километров, которая позволит направить электроэнергию в оба направления и повысить устойчивость сетей Центральноазиатской электроэнергетической системы.
В рамках проекта «Касса-1000» по Кыргызстану установлено 1243 опоры. Построена линия электропередачи протяженностью 456 километров. Построена дополнительная ячейка 500 киловольт на подстанции Датка. От данной подстанции линии тянутся через Джалалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. Построена ЛЭП 500 киловольт между подстанциями Ригар-500 и Санктуда на юге Таджикистана протяженностью 115 километров, что значительно укрепит внутренние сети Таджикистана. Санктудинская конверторная станция является не только первой в Центральноазиатском регионе конверторной станцией, но и самой большой преобразовательной станцией на территории СНГ. Построенная инфраструктура постоянного тока от Республики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан создает энергетический мост между двумя регионами Центральной и Южной Азии, которая позволяет передавать до 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Республика Таджикистан и Кыргызская республика совместно будут передавать зеленую электроэнергию в Исламскую Республику Пакистан в объеме до 5 миллиардов киловатт-час в год, или около 5% от общего объема потребления электроэнергии Пакистана. При этом доходы двух стран от экспорта электроэнергии по самым скромным подсчетам будут составлять более 250 миллионов долларов США в год. В рамках проекта поддержки сообществ «Касса-1000» Республики Таджикистан и Кыргызская республика привлекли финансирование в размере более 50 миллионов долларов США для строительства социальной и экономической инфраструктуры в 153 населенных пунктах, бенефициаром которых являются более 320 тысяч жителей двух стран. Социальный компонент является нарративом проекта «Касса-1000». В тарифе на каждую проданную киловатт-час электроэнергии заложены отчисления на поддержку местных сообществ. В Афганистане возобновилось строительство проекта. Более 95% необходимых материалов импортированы в Афганистан. В 2027 году ожидается полное завершение строительства в Афганистане и начало коммерческой эксплуатации проекта «Касса-1000». Проект «Касса-1000» открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе. Это уникальный проект. Проект века. Да. Можете еще раз посмотреть? سیاکمی مرد پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف برای انجام دادن ملاقات و مذاکرات سه جانبه سرانی دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک در جشن نوروز بین‌المللی و دیگر چوربین‌های مشترک به شهر خوجند ولایت سوخت تشریف آوردند. در فرودگاه بین‌المللی خوجند مهمانی والامقام را با نشان همسایگی و عنعنه‌های مهمان‌نوازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان استقبال گرفت.
31 март дар шаҳри Хуҷанд мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавқат Мирзиёев баргузор гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони воломақомро хайрамақдам гуфта бо ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик намуданд ва аз рушди босуръати муносибатҳои ду давлат дар ҳамаи соҳаҳои ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. Густариши фаъолонаи робитаҳои тиҷоратию, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ махсус зикр гардид. Зимни суҳбат сарони давлатҳо аҳамияти имзои аҳдномаи таърихӣ дар бораи муносибатҳои ҳампаймониро таъкид намуда, онро боз як далели равшани дӯстии қавӣ ва дастгирии ҳамдигарии ду давлат номиданд. Ҳар ду роҳбар омодагии худро барои минбаъд низ дар ин роҳия муттасил рушд додани муносибатҳои байнидавлатӣ таъкид намуданд. Зимни суҳбати судманд ба рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. ҷонибҳо ҷараёни устувори афзоиши гардиши савдои дуҷонибаро ки далели иқтидори назарраси мавҷудаи ду кишвар барои афзоиши минбаъдаи он мебошад зикр карданд. Афзоиши сармаягузории дуҷониба нишондиҳандаи муҳими густариши ҳамкории иқтисодӣ номида шуд. Дар ин замина ба мақсад мувофиқ будани татбиқи лоиҳаи муштараки сармаягузорӣ аз ҷумла дар соҳаҳои саноат, энергетика, кишоварзӣ ва нақлиёт зикр карда шуд. Сарони ду давлат ба густариши ҳамкории фарҳангиву гуманитарӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, аҳамияти баргузории конферансҳои илмӣ амалӣ, форумҳо, фестивалҳо, симпозиумҳо ва мулоқотҳои зиёиёни эҷодкор ва илмиро таъкид намуданд. Инчунин оид ба баъзе масъалаҳои вобаста ба амният, мушкилоти минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор анҷом дода шуд. баъди анҷоми мулоқоти хосаи сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ки дар фазои дӯстию бародарӣ ҷараён гирифт, дар ҳаминҷо маросими имзо ва мубодилаи санади муҳими таърихӣ, протоколи мубодилаи тасдиқномаҳои аҳднома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ баргузор шуд. Санади мазкур дар ҳузури сарони давлатҳо аз ҷониби вазирони корҳои хориҷии ду кишвар ба имзо расид. رمز دوستی بردوام ازبیک و تاجیک زنده باد صلح و تنشلیک و امانی بینشان پاینده باد İki halk rəsidə, iki rəhbər sərbəran Beynəşən mihru səfa Rəhmu ziyafər xundəban
زندباد دولت دوستی زندباد Уважаемый Шаркал Мирамонович, желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Еще раз поздравляю с международным праздником Навруз. Погода приветствую. Народ Таджикистана приветствую вас. Спасибо. Да. Спасибо. سیاکم مرد در شهر خوجند باستانی ملاقات سه جانبه سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان مهمانان والا مقام را صمیمانه استقبال نمودند و مراسم عکسبرداری مشترک سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار گردید. در آغاز ملاقات پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان سران دولت‌های همسایه را صمیمانه خیر مقدم گفته بار دیگر آنها را با جشن بین‌المللی نوروز تبریک نمودند و اظهار داشتند که این جشن دوام هزارساله‌ها برای تحکیم هدف‌های بلند انسان دوستی و احترام همدیگر، همبستگی و رضایت خدمت نموده است. محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که این کشورها و مردمان ما را رشته‌های قوی دوستی بسیار ساله، نکو همسایگی و رشد مشترک با هم می‌پیوندد. ما در تاجیکستان مناسبت‌ها را با قرقیزستان و ازبکستان که بر پایه‌های نکو همسایگی، برابر حقوق، احترام و با نظر داشت منفعت‌های همدیگر اساس یافتند بهای بلند می‌دهیم. ذکر نمودند پیشوای ملت ضمن سخنرانی. در ادامه سرور دولت ما رشد همه‌جانبه مناسبت‌های سه کشور را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی تاجیکستان نامیدند. پرزیدنت دولت ما محترم امام علی رحمان به امضارسی شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوست‌شوی سرحدهای دولتی سه کشور رویدادی بسیار مهم ارزیابی کردند. محترم امام علی رحمان از نتیجه‌های پرثمر سفر دولتی به نزدیک انجام یافته خود به قرقیزستان اظهار قناعتمندی نموده ابراز داشتند که تاجیکستان عزم دارد در دوره آینده تمام کوشش‌ها را برای فراهم آوردن زمینه ضروری جهت همکاری گوناگون جنبه سازنده دو کشور روانه نماید. سرور دولت ما از امضای شرطنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی و تبادل تصدیقنامه‌ها عاید به آن اظهار قناعتمندی نمودند و تاکید داشتند که با امضای این سند تاریخی در مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان مرحله صفتا نوی رشد آغاز یافت. در ادامه محترم امام علی رحمان ذکر نمودند که ما به آینده شریکی استراتژی به همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان خوشبینی بلند داریم. در فرجام سخنرانی سرور دولت ما محترم امام علی رحمان اظهار اطمینان نمودند که نتیجه‌های ملاقات امروزه راهبران سه کشور همسایه با تحکیم منبع‌های دوستی، مناسبت‌های نکو همسایگی، همدیگر فهمی، احترام و اعتماد متقابل، اینچنین همکاری سازنده و مؤثر میان کشورهایمان و مردمان برادر مساعدت می‌نماید. پس از انجام مذاکرات سه جانبه مراسم امضای شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوست‌شوی سرحدهای دولتی سه کشور برگزار گردید. سندهای مهم تاریخی شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوست‌شوی سرحدهای دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی در فضای تنتنوی از جانب سران دولت‌ها محترم امام علی رحمان، محترم صدر جعفرov و محترم شفقت میرزیویف به امضا رسید. سپس سران دولت‌ها در مراسم افتتاحی فاصلوی استیلای رمزی در نقطه پیوند سرحدهای دولتی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک نمودند. با رازیگی سران دولت‌ها از جانب نمایندگان مسئول جانب‌های انشاءات رمزی در فضای تنتنوی افتتاح یافت. صدای موسیقی در میدان افتتاح انشاءات با استفاده از کرنای، سرنای و دیگر سازهای ملی به مراسم شکوه خاص بخشید.
بینندگان گرامی، با رسیدن اطلاعات تازه شما را همکاران ما در نشرهای منبع‌های اخبار آشنا خواهند کرد. سلامت باشید.